Pun ngawit. Nggih. Om Swastiastu. Inggih para yawana, para sisya punika taler sapesira jesane sayang video ni puniki mawali titiang Agus Wiryawan jagi ngaturin pepelajaran indik bahasa Bali ngiring sarang-sarang melajah. Ritepengan mangkin titiang jagi nginayang ngaturin pepelajaran aksara Bali sane dagingipun indik pasang aksara Bali wonten warnan aksara, soro aksara nglantur pengangge tengenan. Kepengungkur malah sering video ini puniki wonten latihan utawi LKPD lembar kerja peserta didik. Nggih, mangdon enten panjang atur durusang makin sarang-sarang melajah puniki nggih. Unsayang Bapak malah bos niki Bapak ngangen Bapak nggih niki katuring parayuana sami. Ngangen bahasa Bali taler mendaging bahasa Indonesia mangde sayan-sayan keresepang. Nggih, langsung ke mantan. Durung lantur indikator pembelajaran makin minakadi ring pertemuan puniki mangda side menjelaskan jenis aksara Bali menurut fungsinya, mengklasifikasikan jenis aksara Bali sesuai dengan fungsinya, menjelaskan uger-uger pasang aksara Bali. Nika nggih nglantur indikator keterampilan usan melajahin mangda side wagat memproduksi kalimat beraksara Bali. Nggih, mekarya lengkara sane nyuratnya nika ngangit aksara Bali. Nggih, kepengajeng pengertian pasang aksara Bali. Nggih, PAB pasang aksara Bali. Pasang aksara Bali nggih punika uger-uger utawi aturan sejeroning nyurat aksara Bali. Pasang aksara Bali adalah aturan dalam menulis menggunakan aksara Bali nika. Nggih gampang. Pasang aksara Bali uger-uger nyurat nganggen aksara Bali. Nglantur mungkin soroh aksara Bali. Soroh punika jenis nggih soroh aksara Bali, jenis aksara Bali. Wonten warnan aksara nggih, warna aksara wonten kebasa aksara aksara suara puniki vokal suara nggih yen ing ketah dumun keuningin a i u e o e punika vokal nika yen ring basa Bali aksara suara bersuara niki nggih utawi huruf terbuka nggih a i nika yen ing sambungan terus nika ten pegat-pegat nika nggih terbuka. Nglantur warna aksara sane nomor kalih aksara wianjana utawi konsonan. Konsonan puniki yen dumun ring SD huruf mati kebasa nggih. Huruf bunyi tertutup. Misalnya ek enten nggih. Ab miwas lenturnya nih. Nggih, vokal aksara suara konsonan aksara wianjana. Ken tenang dumun. Nah niku warnan aksara Bali. Nah mungkin manut kawigunanipun nggih manut kawigunanipun menurut fungsinya menurut fungsinya aksara Bali punika dados kebinayang dados 3 kepengajeng aksara urastra aksara swalalita aksara modre. Nah soang-soang indik tegas aksara puniki mulai jebol sering pepelajaran sanes lanturipun nggih nglantur pengangge aksara niki wonten pengangge suara sandangan suara wonten pengangge arda suara sandangan semi vokal atau arda suara wonten pengangge tengenan dekiten kebasang pengangge wianjana ten pengangge tengenan pengangge tengenan suang-suang indik tegasipun mulai jebol sering pepelajaran nglantur nggih. Nah mungkin namun nika soroh aksara Bali yen ing ke kelompokan enten nggih yen ing kepah-pah manut warnanipun kawigunanipun manut pengangge aksara niki nggih. Nah nglantur sane mungkin sane tegap malih jebol sane jagi kepelajahan seken enten malih jebol sine pengangge tengenan dibanding sejarone nyurat lengkara mu aksara Bali nika sane patut banget ke urat tiang nggih. Nah lantur mungkin indik aksara manut kawigunanipun. Menurut fungsinya, aksara Bali dibagi menjadi 3. Pertama, aksara urastra. Aksara urastra punika aksara Bali sane kaangge nyuratang basa Bali lumrah, sane nenten mendaging campuhan basa Kawi miwah Sansekerta. Nggih. Aksara urastra aksara Bali yang digunakan untuk menulis basa Bali lumrah yang umum yang biasa. Lumrah nika maksudnya
Nenten mendaging campuhan basa Kawi miwah Sansekerta, tidak berisi campuran bahasa Kawi dan Sansekerta. Bahasa Bali nih teman-teman nggih. Contoh nyurat pipil, pengeling-eling miwah santiosan. Pipil nih ke sejenis surat atau sertifikat cara pidana nih ke kenten nggih. Pengeling-eling pengumuman menawi kenten nggih miwah sanetiosan. Pengingat. Nah, aksara Wurastra puniki akehne plekutus sampun keuningin. A kantosnya niki ring sarwenten anu cerke dete sawala moga bunga pejayanya mawah sanem suara ha hi u he ho e. Nika aksara Wurastra. Gampang nggih. Nglantur mangkin aksara sane nomor kalih inggih punika aksara Swalalita. Nah, sedurung aksara Swalalita niki contoh aksara Wurastra niki ring lengkara. Imeme membelanja ke pekan. Imeme membelanja ke pekan. Nah, niki aksara Bali. Bahasa Bali biasa punika nggih, bahasa Bali. Ten wenten riki krunane sane nganggen kruna saking Sansekerta, saking Kawi kenten. Tidak ada menggunakan bahasa Kawi bahasa Sansekerta. Titiang nenten menderbe jinah. Titiang nenten menderbe jinah. Nah, mudah-mudahan ini semua adalah bahasa Bali nggih. Yen wenten bahasa Kawi atau Sansekerta driki berarti niki aksara Swalalita ya ampun ngenten nggih. Yen ning aksara Bali manten, bahasa Bali manten rika, Bali asli niki aksara Wurastra kaanggen. Nggih, singkat kata, aksara Wurastra fungsinya untuk menuliskan bahasa Bali biasa. Nggih. Tanpa ada bahasa dari unsur lain. Nah, mungkin nomor kali aksara Swalalita. Aksara Swalalita inggih punika aksara Baline sane kaanggen nyuratang basa Bali sane mawah basa Kawi miwah Sansekerta. Nggih, aksara Swalalita adalah aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Bali yang berisi bahasa Kawi dan Sansekerta nika nggih menaging campuran. Contoh kangge nyurat kruna ring kidung kekawin Sloka Parwo. Nggih, duane ring kidung punika pastike wenten kruna saking ten je asli bahasa Bali. Kawi, Sansekerta, menawi talar bahasa Jawi kuno kenten nggih. Kekawin patah Sloka Parwo dirike menaging nenten bahasa Bali kemantan medaging bahasa di luar bahasa Bali asli kenten nggih. Dadosne aksara Swalalita sane kaanggen. Yang lantur aksara Swalalita punika sane encen, sane plekutus sane wau nika nggih, mawawah ditambah aksara Bali Mahaprana. Inggih punika nika nggih wonten dasa ring layar. Dasa. Nah, wastanipun kepengajeng neramat punika, neramat sareng gantunganipun, telatik sareng gantunganipun, sesapa gempelanipun ten wonten nggih. Nah, niki gempelane patah menaging tudag utawi celek. Wonten gegoro, gehe nggih, wonten kapal, pehe, wonten demadu sareng gantunganipun, wonten tetawa sareng gantunganipun, sesaga gantunganipun, bekembang gantunganipun, jejere nggih. Nika aksara Swalalita. Nika nggih. Wonten kruna-kruna sane nganggen aksara niki berarti nika wit krunane boyo saking bahasa Bali. Kalau ada kata-kata yang berisi tulisan atau aksara atau huruf seperti ini, itu adalah kata yang asalnya bukan dari bahasa Bali. Kenten nggih. Kenten kirang langkung. Berarti bahasa serapan Kawi atau Sansekerta. Nika aksara-aksara sane ngranjing aksara Swalalita. Nggih. Nglantur wenten taler. Niki wenten taler aksara sanetiosan malih gede aksara Swalalita punika minekadi aksara suara makin. Suara nika ane bersuara bunyi terbuka minekadi. Niki kepengajeng akara. Kenten nggih. Akara niki a yen ring tulisan Latin dados a kapital. A kare panjang dirga. I kare I kapital. I kare dirga. Ngelantur U nggih. U kare dirga. Wonten E kare, wonten O dirga. Wonten taler niki ai niki nggih. Ai nyurat air sania, air langga nggih. Wonten taler niki
Niki lelengo niki nggih lelengo wenten rorepo nggih wenten rorepo panjang. Lelengo niki nak ring Sanskerta nak nemu nak li kanten nggih li. Niki rorepo niki ri kanten nggih. Niki pun seneng ngawinang lo tenados mepepet ro tenados mepepet megentos dados niki nggih. Nah niki aksara swara lito. Nggih, sane mangkin contoh kruna sane nganggen aksara swara lito duaning saking basa Kawi utawi Sanskerta. Min kadi niki contone Arjuna. Ne punika nganggen akara. Wonten taler Kresna nganggen sesapa nganggen neramat kantonganipun. Wonten Madya nika nganggen de madu niki nggih. Nggih Arjuna, Kresna, Madya. Nika saking basa Kawi Sanskerta dadosne nganggen aksara swara lito. Ampun, dumugi sampun keresepang sekekide. Mangkin nomor 3, kantun niki manut kawigunanipun menurut fungsinya aksara modre. Aksara modre inggih punika aksara baline sane kanggen nyurat tutur kediatmikan, rerajahan, japemantre. Nah, aksara modre adalah aksara Bali yang digunakan untuk menulis bahasa mantra, niki nggih bahasa mantra. Tutur kediatmikan niki nggih nika tutur-tutur sane sampun wayah, rerajahan nika mendaging taler tutur sane wayah, mimah japemantra nika taler wayah. Nah niki mesaya ri aksara sane suci sapunika nggih. Wenten anake taler masa aksara wijaksara wenten. Nah, nika aksara modre aksara yang digunakan untuk menulis bahasa mantra kenten nang menten numun mang dedangan agar gampang. Contoh ang. Niki ang nggih. Niki akara menaging ulu ricem niki nggih. Ulu ricem ulu candra. Ulu candra nggih. Ulu candra dadosne ang. Ung nggih, u menaging ulu candra ung. Mang me menaging ulu candra dadosne mang. Niki om niki o karo menaging ulu candra niki nggih. Nah nika contoh aksara modre. Yening cocotang niki yening ampun menaging ulu candra sekali niki. Ulu candra ulu bulan nggih. Nika sane suarane eng nika menawi ya nika aksara modre. Kemungkinan itu aksara modre. Kemungkinan itu bahasa mantra nggih. Duaning menaging doa atau pengabdi. Nika aksara modre. Niki contoh-contoh aksara sane kanggen ring kauripan niki modre niki mendaging aksara sane mendaging ulu candra niki nggih. Niki taler wenten niki ring kemulan api ring dijo niki ngelantur wenten malih niki miwah sane lianan menawi rerah malih ring sumber-sumber tiosan. Nggih. Ngelantur mungkin sesampune soroh aksara manut kawigunanipun jenis aksara menurut fungsinya lanturang Bapak mungkin indik tengenan. Inggih tengenan sana mungkin tengenan nggih. Mangda nenten kelintang panjang videone puniki menawi puputang roh riki kesambungin ring video sanes lanturipun niki nggih. Ini tengenan durusang klik utawi rerah ring channel puniki video sane pahan nomor kalih video bagian 2. Nggih menika dumugi sampun wonten pikeunahanyane dumugi nglanturang pelajaran ini tengenan sarang-sarang. Puputang numun roh riki antuk para masanti. Om santi 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 om.